Tuhan, Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu di sepanjang hidup kami. Bapa, saat ini kami mau membaca firman-Mu dari kitab Bilangan 28. Ajarlah kami agar kami mengerti firman-Mu, dan tuntunlah kami dalam hidup kami agar kami hidup seturut dengan firman-Mu. Melalui anak-Mu, Yesus Kristus, kami datang kepadamu. Amin. Persembahan tetep wari. Tuhan nuruh Musa ngajari bangsa Israel nehken persembahanna mandi bata, ibas paksa-paksa si enggo itentukan. Kap persembahan pangan si ngena ate di bata. Endame persembahan-persembahan pangan si arus ipersembahkan man Tuhan. Guna persembahan tutungan si tep-tep wari. 2 anak biri-biri bajarna umur 1 tahun. Sila erpandangan. Sada ipersembahkan pagi-pagi, janah sada nari karaben. Radu ras tep-tep anak biri-biri ikut ipersembahkan persembahan buah gandum. Sada kilo tepung icampur ras sada liter minyak zaitun si mejilena. Endame persembahan tep-tep wari si arus keri itutung. Persembahan enda mulai ibahan ideleng sinai. Jadi sada persembahan pangan si merim bauna iakap Tuhan. Guna persembahan anggur ras anak biri-biri si pemena, cucurkanlah ibas batar-batar sada liter anggur. Karaben persembahkan ka anak biri-biri si peduaken. Carana seri ras persembahan si pagi-pagi. Radu ras persembahan anggur. Enda sada persembahan pangan, si merim bauna iakap Tuhan. Persembahan wari sabat. Ibas wari sabat persembahkan 2 anak biri-biri bajarna umur 1 tahun. Sila erpandangan. 2 kilo tepung icampur ras minyak zaitun jadi persembahan buah gandum. Bagepe persembahan anggur. Persembahan tutungan enda arus ipersembahkan tep-tep wari sabat jadi tambahan persembahan si tep-tep wari ras persembahan anggurna. Persembahan ibas wari si pemena tep-tep bulan. Bahan persembahan tutungan man Tuhan ibas wari si pemena tep-tep bulan. 2 jenggi lembu si nguda denga, sada bajar biri-biri. 7 anak biri-biri bajarna umur 1 tahun. Krina silalit man pandangan. Guna persembahan buah gandum, persembahan tepung si icampur ras minyak zaitun, ras tep-tep jenggi lembu. 3 kilo tepung ras bajar biri-biri 2 kilo tepung. Janah ras tep-tep anak biri-biri 1 kilo tepung. Persembahan tutungan enda, persembahan pangan si merim bauna iakap Tuhan. Persembahan anggur si payo kap 2 liter ras tep-tep jenggi lembu. 1,5 liter ras bajar biri-biri. Janah 1 liter ras tep-tep anak biri-biri. Endame peraturenna guna persembahan tutungan ibas wari si pemena. Tep-tep bulan ibas gedang-gedang tahun. Tambah-tambah persembahan tutungan si tep-tep wari. Bagepe ras persembahan anggurna. Persembahkan kape sada bajar kambing. Jadi persembahan pengalami dosa. Persembahan tupung perayaan roti sila itamaragi. Perayaan Paskah pehaga Tuhan arus ibahan ibas wari pe-10 kan bulan si pemena. Ibas wari si pe-10 kan ibenakan sada perayaan agama. Dekahna pituari. Kidekah perayaan roti sila itamaragi ngencaban si ipan. Ibas wari si pemena kam arus pulung erbahan kebaktin. Janah laban si erdahin. Bahan sada persembahan tutungan jadi persembahan pangan man Tuhan. 2 jenggi lembu si nguda denga. Sada bajar biri-biri. Ras 7 anak biri-biri umur 1 tahun. Krina silalit man pandangan. Bahan persembahan buah gandum si payo ibas tepung nari. Si icampur ras minyak zaitun. 3 kilo ras tep-tep jenggi lembu. 2 kilo ras bajar biri-biri. Janah 1 kilo ras tep-tep anak biri-biri. Tole persembahkan sada bajar kambing jadi persembahan pengalami dosa. Janah alu bagenda bahan acara pembersihan dosa man bangsa Persembahan enda ibahan jadi tambahan persembahan tutungan biasa si pagi-pagi. Alu cara si seri persembahkan man Tuhan persembahan pangan pituari dekahna. Si merim iakapna bauna. Bahanlah persembahan enda jadi tambahan persembahan tutungan si tep-tep wari dengan persembahan anggur. Ibas wari si pepitukan arus kampulung erbahan kebaktin. Janah ula kam erdahin. Persembahan asum kerjarani. Ibas wari si pemena asum kerjarani Asum ian deskendu persembahan gandum simbaru iprani man Tuhan. Arus kampulung erbahan kebaktin.
janah laban si erdahin. Bahan sada persembahan tutungan jadi sada bau si merim iakap Tuhan. 2 jenggi lembu si nguda denga. Sada bajar biri-biri, ras pitu anak biri-biri bajarna umur sada tahun. Krina si lalit man pandangan. Bahan persembahan buah gandum si payo ibas tepung nari. Icampur ras minak zaitun. 3 kilo ras tep-tep jenggi lembu. 2 kilo ras bajar biri-biri. Janah sada kilo ras tep-tep anak biri-biri. Tole persembahkan pe sada bajar kambing jadi persembahan pengalami dosa. Janah alu bagenda bahan acara pembersihan dosa man bangsa Bahanlah persembahan enda ras persembahan anggur jadi tambahan persembahan tutungan. Ras persembahan buah gandum si tep-tep wari. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu. Amin.